tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza. Kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho. Mwiriwe abandi mwaramutse inshuti zacu zo kuri Tuzabaho Mulenge TV. Dushimiye buri umwe wese ukomeje kutugaragariza urukundo. Abakoze subscribe turabashimiye, abasharinze turabashimiye, n'abatarabikora mwese mukomeze mubikore kugira ngo muza mugezwaho n'ibiganiro byacu mu bambere, kuko twabasezeranije ko tuzakomeza kubagezaho inkuru zijanye n'umupira w'amaguru. Uyu munsi turabagezaho aho igikombe cy'isi kigeze ndetse naho uko isoko yifashe kuri no mwaka. Kuri mikoro muri kumwe na Mugisha Desire Rumenge, sindi jenyine ndi kumwe na mugenzi wanje Sibomana Freddy, ndetse uyu munsi tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu wadutembereye Bironi Ndanyuzwe. Akoze cyane kandi karibu cyane kuri Tuzabaho Mulenge TV. Reka tubagezeho update z'uko igikombe cy'isi cyagenze muri round 32 nubwo kitararangira. Twabonye ikipe zimaze kuvamo ndetse n'ikipe zimaze gukomeza. Canada yakuyemo South Africa, Brazil ikaba yakuyemo Japan ibitego 2-1, Germany ikaba yakuyemo na Paraguay ku mapenalty, Netherland nayo ikaba yakuwemo na Morocco ku mapenalty, ndetse na Norway ikaba yakuyemo Cote d'Ivoire ku bitego 2-1. Ndetse reka mugenzi wacu Sibomana atugezeho uko transfer zimeze kuri no mwanya. sawa urakoze cyane. Reka turebe igurwa ry'abakinyi n'igurisha. Dutangiye muri shampiyona y'Ubwongereza, hariho inkuru imaze kuvugwa cyane ubu nyine y'umukinyi witwa Matthias Fernandes, umukinyi ukina hagati ukiniraga West Ham. West Ham ni timu zamanutse mu cyiciro cya kabiri cyo mu Bwongereza. Rero uwo mukinyi bakaba ari umukinyi mwiza ukina hagati nomero 8, ndetse ashobora no gukina ku nomero 9, nomero 10 nako. Rero ni umukinyi wazushakwa cyane n'amatimu arimo Tottenham na Man U. Yarahenze cyane mu buryo Man U yamushatse kuva mbere na Tottenham byinjiramwo, Tottenham itanga amafaranga menshi. Rero uwo mukinyi akaba yemeye ubusabe bwa Tottenham na West Ham, akaba Tottenham yamwegukanye ku miliyoni 85. Indi nkuru tukiraba muri Tottenham n'indi umunyezamu wabo wasinye amasezerano y'imyaka 4 n'umugolikipa witwa Anthony Kingsley, umugolikipa wa kabiri, ariko uwa mbere kocha ntiyamugiriye icyizere, bahisemo kumugurisha ngo ni Vicario. Ntarabona itima azajamo, cyashakishwa n'itimu ziwabo mu Butaliyani nka za Inter Milan, za Juventus, ariko kuri ubu ntayo baremezanya aho azaje. Tottenham yahisemo ngo kumwongera amasezerano ari uzaba golikipa wa mbere w'itimu ya mbere muri Tottenham. Rero indi nkuru ikurikiraho ni ya Liam wemejwe muri Paris FC yo mu Faransa. Yemeye ubusabe bwabo, yemeye kuzababera umutoza isizoniza. Indi nkuru ikurikira niyo reka twumve wacu mutomerwa nayitugezaho. Murakoze cyane. Hanyuma indi nkuru hari nuko Marco Andre ter Stegen, Barcelona hamwe n'itimu ya Ajax bari mu biganiro, ariko ubu nyine tukaba tutarabona confirmation, ariko biri muri process nyine. Barashaka uburyo bakora transfer ya Marco ter Stegen akaja mu timu ya Ajax. Niko bimeze kabisa ubu nyine. kabisa turabona ko muri Barcelona
habaye intambara werutse y'amagorkipa cyangwa se y'abazamu bonyine, ariko ni ngaho kabisa ubu nyine batangiye kuzorosha. Marco ter Stegen arashaka gusohoka kuko nta mwanya yamukuriye yaramwangiye, ni ngaho yamashije kugenda. Hans Flick kabisa yaramwicajije cyane kugeraho. Ni Hans Flick wenyine yamwanze cyangwa ni Barcelona yose ishobora kuba yaramwanze? Oya, ni Hans Flick kuko niwe ni coach niwe ufite uburenganzira bwose ku mukinyi. Yaramwicajije cyane kandi ni wari number 1 uriya Joao Garcia Taras. Ariko n'ubundi nubwo baba bamushaka, ntabwo bamushaka kumugura biri peremana, ni kumutiza. Baramutiza. Nibyo biganiro barimo. Ubwo aracyafite amasezerano na Barcelona. Afite amasezerano na Barcelona. Ariko ari hafi kurangira, ariko ni nk'umwaka. Yagerageje gushaka indi timu kugira ngo abone Tadenje akine, abone umwanya azakina. Kandi turabona ko muri la timu ya Ajax ashobora kubona umwanya kuko no muzamu twese tuzi, kandi muzamu ukomeye cyane. Muri Manchester United turavuga amakuru ya Rashford, umukinyi wayo wari waratijwe muri Barcelona, ndetse Barcelona ibanza gutanga icyizere ko ishobora kumugura, ariko nyuma season irangiye biza gusa nkaho bitagikunze, asubira muri Manchester. Rero bakaba bari gushaka uburyo basubira kubongera kumugarura muri squad, akongera agakina. Bazamugerageza muri friendly match zitangira season, barebe nimba ashobora kugaruka neza agakomeza agakina. Undi mukinyi nanone wa Man U twavugaho ni Amadiano, umunya Cote d'Ivoire. Bavuze ko atari ku isoko, bavuze ko mu bakinyi ba Man bari ku isoko iyo atarimo adashobora kugurishwa ino season ibyenda ko kwitega izindi season, ariko iyi season mufite icyizere cyane. Ariko urebye n'ubundi ura mukinyi ni umuhanga, yagiye yigaragaza, yarakinye cyane, kandi nigeze kubona avuga ko iwe aho bamukinisha hose, ngira ngo aho tokina ni goalkeeper, ariko ahandi hose yigeze kuvuga ko ashobora gukina hose aho bamukinisha. Nagakinyi keza cyane, ni umukinyi mwiza, uretse kuba ariyo kwiyemera bwiwe, ndetse n'itimu ubwayo iramwemera. Ni umukinyi w'umuhanga. Ese ku Rashford yo murabona gute? Arambwira sabe Rashford wacagiye wa performance agatsinda ibitego birenga 20 muri season, cyangwa ni ibintu gusa? Rashford ashobora kugaruka kubera ko urabona yagiranye ikibazo n'umutoza wa Man U uheruka Amorim, bagirana ibibazo, amakimbirane, kugeza aho yamwicaje aranamusezerera mu biro ko atazasubira gukinira Man U yagihari. Bahitamo kumutiza, bamaje kumutiza muri Aston Villa, aragaruka barasubira bamutiza muri Barcelona. Ariko urebye Rashford ubu nyine kuri Carrick ni umutoza utagira menshi, ntazavuga menshi, nta byinshi abashaka, kandi abashaka wowe umukinde ukuzi atari byinshi, we nta bintu by'amatactique menshi nk'ibyamurimo yashakaga guhindura game. Abakinyi benshi bamani batamenyereye bakaruha cyane, ugasanga basa n'abamwivumburiye. Ariko urebye Rashford amahirwe manini ni muheza amahirwe, kandi nawe arabona aho uzamushikije, kandi nta n'icyizere nawe kuri yakitse intege. Barcelona urumva yatsinze ibirazo birenga 10, kandi yarakunze Barcelona. Yo kubwiye yarakeneye kuguma muri Barcelona, yarayikunze n'umutima wose. Ariko Barca nta cyizere yamugiriye. Rero nawe icyizere yarafitiye Barca kirasa nk'icyarangiye. Manini mu ayo mahirwe azagaruka bi Rashford. Rero Rashford icyizere kirahari, Manini mu ayo mahirwe sinzi ko azayatakaza, nguko yagiye abona ko n'izindi timu zitamufitiye icyizere. Agira icyo cyizere azakibona. Cyabuza hano turi kumwe n'umufana wa Barcelona mukuru, nagira icyo avuga, kandi bayimukiye Rashford. Murakoze cyane. Hanyuma kuri uwo mukinnyi Marcus Rashford, mugani wanyu uzamuvuga mu Cyongereza tugatumwita Marcus Rashford mu France. Uyu mukinnyi muri no season irangije, umukinnyi witwaye neza cyane, kandi yari umukinnyi w'ingenzi muri Barcelona. Ndagira ngo abantu bose barabibonye,
ni umukinnyi wagize contribution ikomeye cyane kuri El Clasico, kandi murabizi kuko Espagne El Clasico cyane aba ari ni game ibikenewe cyane cyane. Ni hari wiriya ya nyuma ni ya mbere nayo yari yatanze assist. No urumva no umukinnyi wakoze cyane kuri El Clasico, ariko ngo yakizira free kick yagira ngo aragira icyizere cyuko Barca izamwongera amasezerano cyangwa zikamugura burundu, atsinda free kick nziza cyane ariyo kufura, ariko nanone Barca ntiyayibonye icyizere ntaho yari yagikuyeho ke Barca ibintu bakoze byiza. Oya buriya ntitwahamya ko ari impamvu zo kwigaragaza kugira ngo wongere bamugure, byenda ni n'umuhanga no mu buryo bugaragara. Fabrice yarabivuze ngo nyuma yo guterira free kick yose Rashford yashatse kwigaragaza muri El Clasico ya nyuma, ariko yobona ikirazo agira amahirwe abona kufura arayitsinda kandi nziza, ngo ariko Barca ntiyabibona icyo cyizere kera yakimukuyeho. Bwana Birori we nk'umufana wa Barca urabona niki kico bacatumye Barcelona ivanye y'ikizero no mukinyi ikaba yamusubije muri Man U, kandi ari n'umukinyi w'umuhanga compare na Gordon. Gordon ura wa Newcastle giye bose n'abongereza. Murakoze cyane. Hanyuma uyu mukinyi Marcus Rashford ntabwo atagize yasaidiye Barcelona, yarigaragaje cyane, ariko rero Barcelona yamufashe igiye kumupima irebe performance yiwe, ukuntu agomba gukontribute nyine muri game, ukuntu agomba gukina. Ntibyashimishije. Oya ntabwo ari Champions League. Oya ntabwo ari Champions League, ariko urumva bashakaga barebe kuko Barcelona murebye cyane ibintu irimo, iri gushaka umukinyi wotsinda hafi nk'ibitego 20-30. Abo bataka niba yashaka imbere kandi abana batoya, kandi shaka abana batoya. Gordon rero ntabwo ari mukuru cyane, arakuze, abana bato ni beza, ariko itimu nkuru nkira Barca, itimu nkuru bishatse n'abantu bafite experience. Uko ni ukuri, ariko ga rero abana batoya nibo bakenewe, bafite performance iri hejuru. Nicyo gituma Barcelona yafashe umukinnyi witwa Gordon. Urabizi kuko ari umukinnyi utsinda cyane muri Newcastle, mwese muzi ko ari umwataka mwiza. Ku ruhande rwawe Gordon na Rashford ninde urenze uwundi? Murakoze cyane. Ku ruhande rwanje kuri time turimo muri iki gihe Gordon aramurenze, kuko ni umukinnyi mwiza witwara neza, ubangutse, kandi ni umukinnyi ushobora gukina systeme ya Barcelona. Kera yatangiye gufana Gordon namwumvisha. Kera uko bamuzanye. Wana sobana wewe abo bakinyi bo mubanganyisha gute? Urabone kandi urenze uwo. Gordon afite ibirazo bike cyane muri Premier League season. Banza afite ibirazo bibiri season yose. Muri championnat y'Ubwongereza. Ibirazo yatsinze byinshi ni Champions League. Banza ari naho Barcelona yamugira icyizere cyane. Bahuye na Barcelona yabatsinze ibirazo bibiri byose. Yabamereye nabi. Gicaza ashaka isoko nawe. Bahise bamugira cyangwa nawe none yari yamenye amakuru ko ari kumushakira. Ni nkayabonye ko bamwikira ijisho. Ariko urebye Rashford, jewe nani nzi kw'icyizere kinini Barca izamufata nkuko urebye ntabwo ahenze cyane. Miliyoni Man yari yemeye miliyoni 26-25 kuri Barca n'amafaranga make, kandi Rashford ntabwo ari umusaza. Yo kinira Barca indi season 3-4 akagira icyo agezaho kuri Barca, akabona ibikombe. Poshinga tuvuga ko ari umusaza kuko bari bafite Lewandowski. Kandi Lewandowski aramuta kure cyane. Rashford bora afite 28. Aracyari muto cyane. Timube na ziriya zireba imbere, zireba mu myaka azoza, bareba umukinnyi nyine wagereye, bareba hazaza. So Marcus Rashford nawe yarageze mu rwego rwo gusaza. None se experience tibikenewe muri football? Experience irakenewe, kandi hari abakinnyi benshi ba experience. No urumva Marcus Rashford contribution yiwe nyine yari ihari, ariko uriya baguze niwe cyane Barcelona yabonye mu nyungu. Mu bataka abanyaru watsinze ibirazo byinshi kumurusha iyi season. Bakina imbere. Murakoze cyane, barabitsinze kumurusha, kandi badakina badafite talent yiwe, ariko nyine timu bena ziriya bisaba kumenyera system DG yazo,
baruzi kuko Ferran Torres mwese muramuzi kuko ari umwataka udashoboye cyane habe no muri World Cup nta gitego na kimwe arinjiza ariko niyo mwataka Barcelona yakoresheje cyane kandi ni nawe ufite ibitego byinshi kandi Rashford yaratsinze Gordon ari na assistant haye Akoze cyane abafana bacu nabaraza kutubwira entre Rashford na Gordon ku ruhande rwawe wewe wemera ndi reka dukomeze tugaruke ku gikombe cy'isi ndabona n'umwanya wacu uri kugana ku musozo iki gikombe cy'isi mwakibonye gute bwana biro niki kiki cyagutunguye muri kino gikombe cy'isi aha tugeze murano hano bageze gukuranamo biro rero uri kubona bigana hehe sangwe se uri kubona ari kiye timu iri kwitwara neza cyane murakoze cyane turasaba cyane aba footballer cyangwa se abantu bafana umupira gutsinda gatebe bakicara bakareba Coupe du Monde kuko igeze haryoshe cyane ko murabona kuntu bintu bimeze ariko njewe ubu ngubu cyane ndi kuri Morocco kuko kirakora amateka abanyafrika bose les Africains mugani wa France mutsinda gatebe turebe Afrika nayo yahagurutse twabonye umukino ukomeye cyane w'itimu ya Morocco ikinana Netherlands mwaraye mubonye kuntu yakoze ibitangaza bakuramo ni bitangaza bitarabaho imipira imeze neza cyane gose muri World Cup abantu muze waruvyiteze ntizagutunguye kukumva ngo Maroc ikuyemwo Ubuholandi ntago byantunguye kuko na World Cup yari herutse cyangwa se igikombe cy'isi cyari giherutse Morocco yageze kure ni timu nyine twubaha cyane muri Afrika iri muri ubwo rwego n'ubundi n'ahandi zohagera kumufana wa football ku amateka Netherlands ifite cyangwa se Ubuholland ifite niyo kugarukira hafi ya finale ese hari wari uzi ko ushobora kugarukira kuri round of 32 cyangwa nawe byakuguye kuko nabandi bose zabaguye murakoze cyane oya kabisa ntabyo narinzi kuko ntabyo natekereza kubera nahangahaga bavugira kuko World Cup ibicanganye nahangaha iziryohera rero abo watekereza kuko boza n'igikombe ntabwo ari baza bakijana rero ni kumupira ubumeze mwagiye mubona nka UEFA Champions League twarebye PSG jana bwa mbere mwabonye ko yakinye game ya match de barrage niko bavyita mu Gifaransa tiyawushutse muri group stage yabaye nimbari meilleur perdant niko babita ariko irakina abari jana igikombe rero niriya nayo murabona kuko ni ibintu bitoroshye cyane kumezire cyangwa se kubibona ariko yajaniye twaraye dutangaye koko kuri iriya nsinzi ya Morocco sawa urakoze cyane we Mugisha urabona ari nkiye mpamvu yatumye Morocco yigaragaje imbaraga cyane abantu batabakekaho cyane gutsinda Netherlands yari mu matimu abantu benshi bahamahirwe ko ishobora kuzagera kure cyangwa se kuzatwara igikombe cy'isi nkuko irakomeye ari inyuma ari hagati ari imbere ifite ari abasimbuza ubona ni nkiye mpamvu Morocco yabahindutse kuri uriya itimu yose kuko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize itimu yose yamaze kugera hariya ibifite amahirwe yo gutsinda iyo bari gukina rero hariya Morocco iri gukina umukino wayo wose kuko ubushize yagarukiye muri demi finale ubu nyine ishobora kugera ndetse na finale yo igeramo kubera umupira mwiza ifite kirigaragaza neza kandi bafite n'abakinnyi Van Dijk yararushe yawe n'abana ba Maroc baramwirukangishije none hariho kimwe narebye gucyarareba gusa uko cyinjira gusa abona gore kipa gikuyemo ariko yari yagiharuye kandi iriya game n'ukuntu yagenze iyi game ageze ku mapenalty buriya buri umwe wese afite amahirwe yo kugutsinda oya itimu yose izahura na Maroc ikareka bakasha ku mapenalty iyo ngizo bitashe kuko urabugarije bono ni igitangaza ku mapenalty wabonye yarayafashe ya sama Villa yawugaruye ukuboko kumwe awusuzuguye cyane kandi wari wakambuye ariko nje naje kureba urabona
iyi game yarayikinye amasaha agiye mu rukerera abantu benshi barirebye naje sinayirebye ariko naje gukurikirana uburyo yagenze mu gitondo naje gusanga impamvu usanga ikibazo aho cyabereye ni ku mukoca wa Netherland urebye uburyo yagiye akina mu magurupe siko yakinyira game ejo iriya game hari ukuntu yahinduye akinisha abadefanseri batatu iriya bita back three arahindura system uko yazakina arahindura siko yakinye mu majonjora mu magurupe arahindura agira abadefanseri batatu inyuma hagati ni nka iya back three nka ukinisha abadefanseri batanu urumva yakinishije yake yakinishije Van Dijk inyuma yakinishije Van de Sar Tottenham mu defenseur mu center back yo muri Brighton Tottenham iheruka kugura no Van de Ven akina nko hagati Dumfries akina hagati Dijon na no Liverpool Gravenberch bakina hagati rero bakinye game gusa yo kudefendinga cyane imbere barahibagirwa ntibataka cyane bari bazi ko ari abantu baza kubamirira nabi bariya nabo tiboroshe ariko Maroc si team yo kudefendinga cyane si team yo kudefendinga ko yagutsinda umwanya bari wose kuriya buri mukoca aje guhura ni team yabanje kureba game uzi ko iyo team yagiye yitwara buzenda ashobora kuba yararebye akavuga ngo ino kipe ya Morocco iri kwataka cyane kurushwa ya defending ariko abariyo mpamvu yenda yakoresheje iriya system yakoze amakosa cyane gusubiza ake yabaye umuntu w'imvune muri City ntiyagaragaye cyane amushira hariya mu binyuma akoresha abadefenseri batanu yari kugabanya umudefenseri umwe agakina kugira arasanza akinwa back four noneho imbere akataka cyane sinzi uko bari kuja muri extra kandi urabona Netherland nayo ifite abataka beza imbere cyane gakipo yarushe barazana ba Dipe bakabashiramwe bakabasimbura bafite abataka beza cyane bari bicaye ku ntebe z'abasimbura rero urakoce nje mbona ariho makosa yakoze cyane muri make niyo ushinja kuba bavuye mu gikombe cyane niyo wakoze ikosa cyane rero yahinduye ira system yo gukina yahita yindura ni gute wakina back four game zirenga zitatu game imwe ugatangira guhindura back three kandi n'abakinyi batari bayimenyereye uriya iyi kipe nje iyi match yageze ku mapenalty hariya ni kamo mpaye amahirwe buri muntu wese penalty iraresha penalty yarabiresha rero umva ikosa byenda arikoze mbere mwitangira ashobora kuba ariho yakoze ikosa kandi urabona mwanya bari abadefenseri batanu yakinishije hari inyuma yicaje mu midumwe wari ugomba gukina hariya nk'uyu Rangers wa Man City siko atakinye n'umunota n'umwe no muri extra kandi ari umuhanga kandi niwe wamufashije no muri aya magroupe mu matsinda yagiye amukinisha Dipe urabona ingene nawe yamwishaje ejo ntiyamuhaye n'umunota n'umwe nk'umuhataka afite experience yari kwinjira akabona ikiraza agahindura game rero amukoca sinzi nimba ari ibibazo kutumvikanya n'abakinyi ariko ikosa n'uramukoca ku yindi game itangaje ni Paraguay na Germany Ubudage Nelson ntahari ariko kandi nibwo azafana banza ariyo mpamvu ataje muri studio kubera ko yarazi uko tubivugaho cyane namubwiye ko itimu zizavamwe za mbere Ubudage iburimo none ndore zabaye kabisa barayibuvuye ngo bakuwe na Paraguay tizumvikana buriya Paraguay ni umukinyi w'umuhanga ibifite buje imbere cyane cyangwa ni bene babandi gusa bose ahubwo no tibazwi ko uyu umukinyi urimo wakiniye Newcastle witwa nebaga kazina kiwe neza yakinaga namba inyuma ni nawe kapiteni wabo n'igihe bamuhaye na red card ubushize urebye game ishize bamuhaye red card ubona umukinyi wa Newcastle niwe njewe nabonye muri Paraguay nta uzwi nk'umukinyi wakinye muri Europe nituza kwibuka izina ryiwe turamubabwira nta star ifite benshi urebye umukinyi wabatsindiye ikirazo cyambere n'umukinyi witwa Almiron niko yitwa umukinyi yakinye Newcastle
sa urabona n'uwabatsindiye ni agakinyi kakina muri Brighton ariko kaza kugenda gasubira inyuma bagatanga loni ejo bundi bakagurisha mu Bufaransa ubu nyine niyo kari ariko na gatipe keza gakinara ku mwanya w'10 neza cyane karinjira neza karashoboye ariko Paraguay nta bakinyi b'abahanga ufite mu buryo wavuga ngo bahangara Germany n'abastar cyane nibwo yigaragaza buri muntu wese abashaka kwerekana iyo mpamvu banatsinda kenshi buriya ni team ifite abastar benshi usanga niyo mpamvu nyine buri wese ashatse kwikinira ivyiwe ariko igikombe cy'isi niyo kigitangira kiritangiye kuryoha kabisa. Ese wewe nk'umufana wacu ni iyihe timu niki cyagutunguye ahangaha tugeze muri no round of that nubwo itararangira turaciteze izindi game ariko hano uko biri kose umuntu wese amaze kureba ku gikombe kiri kugenda. Murakoze cyane mwe mukomeje kudukurikirana, ubutaha tuzabagezaho update za France na Sweden nazo zifite gukina, Mexico na Ecuador zakina, England na DRC na Belgium na Senegal nizo tuzababwira se agenda amasaha ko ari mugenda bushana umuntu utamenye ariko tuzabagezaho update zazo uko zaba zagenze nazo. Murakoze cyane abakomeza kudukurikirana, ariko mbere yuko turangiza iyi game ya Congo na England urabibona gute bwana se umwana? Urabona se abakongomani ari abazagera? Hari cyizere cyane. Paraguay yarayigoza amateka. Natwe dufite icyizere. Na Morocco yakoze ayandi. Uyu mwaka narabwiye ngo timu za Afrika nta mikino zifite. Ejo hari icyizere ko tuzakuramwo Ubwongereza. Murakoze cyane, hari icyizere gikomeye cyane kuko twabonye ibindi byihinduranyije. Twaraye tubonye Netherlands igenda na Germany kandi zari favori cyane kuzandika igikombe. Na Congo rero yo bikora, ariko nje mfite akantu kamwe izabikora ari uko umutoza atabanjije ngo umukinyi namba 9 rutayizamu witwa Cedric Bakambo. Jewe nifuza kuko yatangiza umukinyi witwa Fiston Mayele amaze gukura azaruha vuba. Azashaka Mayele yamuhe nk'iminota 20 ya nyuma yo kurangiza urukino. Yego Mayele azaruha vuba, ariko uko ari kose niho ugomba kubanza wabo agatsimbura. Jewe niko nabibona kuko agira korabo nziza na Yohan Wissa na Elia Meshake, ariko Elia Meshake urabizi kuko nawe akunda gukina mitimwe nyine akina nabo minota mikeya babanza bari abandi, ariko cyane nifuza ko Mayele ariwo watangirira game. Muri make urabona ko Congo ifite amahirwe yo gukuramwo ntuzi. Congo yogerageza kabisa ikinye neza, ipanze neza bataka, kuko urebye inkino zose tumaze kureba Congo ifite ikibazo cyo gutsinda. Ariko ifite aba defender beza, ifite aba mid nziza, kibazo ifite ni finisiyo gusa imbere y'abatsinda. Rero umutoza nanyemerera agashiraho Mayele, intsinzi zataye iwacu DRC. Ubihagazeho tubihagazeho bire ku ruhande rwanda ni bya bindi bavuga muri football zose birashoboka, ariko amahirwe menshi ndi kuyaheza Ubwongereza. Ni fana Congo ndiye nyuma yayo, ariko amahirwe menshi ari Ubwongereza. Ubwongereza ufite abakinyi b'abastar, ufite abakinyi bazi gukina. France na Sweden nazo n'ibindi bitarinzo zo kurinda dutekerezaho. No France anga Ufaransa ebane bafite amanota menshi yo kuba botsinda. Mexico, Ecuador, Mexico kabisa. Mexico, Belgium, Senegal nayo nje ndabona ari Belgique niyo ushobora gutahara. Senegal izayikura. Yego Senegal gushaka ko ndabona ari Belgique yangaye mureke batubwire mu commentaire, batubwire ngo buri muntu wese agende yandika muri commentaire, agende yandika abone turebe production izinjirana neza uko bizaba bimeze. Murakoze cyane kandi mukomeze
mudukurikirane komeze tubane hano kuri Tuzabaho Mulenge TV, tuzagenda tubagezaho byinshi cyane. tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza. Kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho